人讲战火无情，来看这俄乌战争，罗西亚指控乌克兰第23使用由美国提供的飞弹攻击克里米亚，造成5个人死亡，上百个民众受伤。因此要求美国和乌克兰就要为这场攻击事件担起责任。不过，伫咧前一天呢，这罗西亚用导弹击到乌克兰第2大城哈尔科夫的人家厝，造成3死52伤。当地海沙堡度假的民众听到少年帅的炮击声，紧张甲滑出来，物件款款的紧走。乌克兰23攻击去俄罗斯占据的克里米亚塞凡波市，由俄罗斯做靠山的塞凡波市长拉兹沃夫哈耶夫讲，乌克兰使用5粒由美国提供的陆军战术飞弹系统飞弹，造成超过100个无辜民众受伤，其中包括3个囡仔甲2个大人死亡，也有5个儿童互人送入加护病房观察。俄罗斯国防部要求华盛顿甲基辅要为这件攻击事件负责。К сожалению, эти структуры полностью ангажированы на данном направлении и являются уже не международными организациями, а являются инструментарием в руках Запада. Мы будем добиваться, и реакции мы будем делать все для того, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима. 乌克兰甲美国较目前拢无针对塞凡波市的攻击事件发表评论。不过，俄罗斯率先关敌对行动，发射导弹击到乌克兰第2大城哈尔科夫一间民家，造成3死52伤，伤者包括3个10多岁的囡仔。Це відсутність повної моралі і всього людського у кацапів. Що це ще, як інше це назвати? Це не люди, це нація виродків. 乌克兰总统泽伦斯基发表声明讲，为6月7开始，俄罗斯就发射超过2400粒导弹对付乌克兰，当中有700粒是上准哈尔科夫。另外，泽伦斯基要求西方会当允准因用外援武器攻击俄罗斯境内的空军基地，不过美国方面也无答应。公司新闻新闻部编译。